Kei te whai ngā kaiwhakahaere I te mata tini o te rā I ngā tapuwai me ngā tauira, kua whakaerotia e ngā kaiwhakarite o tētahi atu momotai openga. Ia tautu ai te hui ngahau a Turanganui Ākiwa ki wai ōhika. Te wāhi e tuai hoki te whakataetai kapahaka o te motu a te hui tanguru. Ko wai atu I te waihi rere hei whakatau I te tini me te mano kua tai mai nei ki te hui whakanui I te huringa o te tau ki Waiohika. Hariko ana mātou, kua whakaiti e ngā kai whakahaere kia tū tētahi rōpu o te tairawhiti ki te whakatau I ngā manuhiri mai te motu mai te ao, ki rungi I tēnei whenua o tātou Waiohika irirangi. He wānō hoki e kitea I ngā whakahaere e te komiti o te matatini o te rā. Working with Rhythm and Vines, what we've found is that the logistics will be just as impressive as what it is today. And what we've also found too is that we now have an understanding of the capability required to be able to run the show here. Rua te kaumārua mano tāngata ka tai mai ki tēnei konohete. Engari he hui ngā anō te matatini, hei whānui ake ngā mahi hei whakarite o te komiti whakahaere. We're looking at a corporate area that is a lot larger than what we've got here. We're looking at a stage that is going to be bigger than the Rhythm and Vines main stage that is here. And we're also looking at 2 village areas that will ensure that our retailers and our food and all of our corporate areas get all the exposure that they need. Ara hoki ngā taumahatanga o ngā rohe maha kia rere tika ngā whakahaere. Kua timata no atu ngā whakaritenga kia haere pai. Kei a mātou tētahi kirimana kia mahitahi mō te matatini anō hoki. Nā reira, etahi o ngā tapu ngā tāunga kua haria mai mo te Rhythm and Vine, ka noho tonu mo te matatini. Nā reira, koina te kaupapa nui kia mātou, kia mahitahi mai tēnei wā, tairawa atu ki te mutunga o te matatini. Kei tā Darren anō he auahi kore, he waipiro kore ngā rā e whā o te matatini o te rā. He whakataunga e hāpai ana I te kaupapa a te komiti whakahaere. The 3 areas that we're trying to achieve with our festival this year is to ensure that our kaumātua are well looked after, that our performers are well looked after and our tamariki. And part of that is our health and well-being. So therefore we're making it a non-smoking and non-alcoholic event. Nō reira kei te atāmira o Waiohika anake te wāhi e tūtū ai te puehu. Irina Smith, Te Karere.